Evo nas opet u Maki TV i danas ćemo snimati Chicken Brothers 5, Clock of the Dark Side. Pa hajdemo. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Još epizod, chapter 10, Light at the end of the tunnel. Pa hajde. The strong engine. Vidite, gdje klikaju. Dobro, op. Nešto. Stvari, možda je bio bolj. Ja ću da uradim clean svi. Tako da moramo i ovo čistiti. Kad pilići legu jaja, majke. Pilići koji legu jaja. Mora da je to bio neki bug. Pa hajde. Bow ties are cool. Ne vidi ovi. Šta mi? Metal suit. Ovo oružje je mnogo slabo. Ne mogu da ubijem ni jednog. Die by deer. Ovo je čak i jače. Windows 4, highly irregular. Ovdje je boss Space Craba, verzija 2.0. Znate vi kako ja mrzim Space Crab? Znate vi kako on težak? U četvorci se on 3 puta pojavio, 3. put je bio najteži. Imao je tada 6 ruku. Prvi put imao 2 ruke, drugi put 4, a posle 6. Kakav će ovaj put? Sada Flybar, u stvari video sam ga, gledao sam na internetu, ali, i to će biti preteško. Tako da, ako failujem, stvarno ne znam šta ću. Evo, dobili smo Hypergun. Kolicki sezon. Ja sad vidim zašto. Dođi mulja. Ide mi ovo. Sad ćete vi. Da vidite svoga Boga. Kokoši bataci jedni. A daj, samo dolazi. To nije fair. Eto. O, to je fora. Šta me pogodi, jebe vam kokoške. Gle, imam snagu 3. Mogu išta da ubijem sa njim. Još kad je ovo oružje. Gle, sad se nešto se krađe. Rakete neću da koristim i čuvam za Space Crab.
Kako mi je ostalo 2 života? No. Aha, vjerojatno smo počeli sa 4. Da. To je veoma loše. Ne. A koliko vas više ima? Ste mrtvi. Ja samo snagu sam, no nisam trebao da uđem. Bolje mi je bio hipergan. Imam 5 raketi. Ba čak i ovo da. P98 tribut. Vidi vanzemaljac, otkud ti ovdje, bolam? Njih je bilo u 4. Ti izgleda vanzemaljaca ovdje ovdje bili. Aha, to je 1. I to mi je novčić. Mi treba rane, ladan sam. Daj mi ključ. 61. ključ, ljudi. 99 Black Hole Skip. Ne, opet ovaj wave. Ako ste gledali prvu epizodu, ovdje je ovo isto bilo. Ovo je veoma opasno. Posebno sad ih je 4, a ono prvi put ih je bilo 3. Hipergun. Eto. Boss. Giant robotic spacecraft verzija 2.0. You again, let's do this upgrade of your... Vidi ga ti. Evo ti. Sad puca neka sunce. Jer se meni tako... ovo, gledajte. Op. Op. Op, op. Nisi mogao ti makija. Ne možeš ti mene. Op. Op. Gledajte kako ga ubijam. Ja mislim da nam čak neće ni raketa trebati. Neću. Već sam ga ubio. Nisam znala da će biti tako brzo. Mislio sam da će me on ubiti. Zato što ja nikad nisam volao Space Craba. U 4. 3. put je bio cheater. Pa ništa, ljudi. To bi verovatno bilo to za ovu epizodu, zar ne? Pa, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!